Ijoro ryiza kuri wowe mukunzi wacu ubasha kugenda udukurikira uri mu bice bigiye bitandukanye, reka mwifurize kugenda ugira ijoro ryiza, yaba wowe ukomeza kugenda udukurikira uri mu bice bigiye bitandukanye cyane cyane bigize iki gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze yacyo. Iyi ni Imena Sport, aho nongeye kugenda ngaruka mbashe kugenda nkugezeho byinshi biri kugenda bivugwa cyane cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda, dore ko tuba tugufitiye byinshi. Ndaza kunyarukira nk'ikipe ya Rayon Sport Isaro ry'Inyanza. Iyi kipe ya Rayon Sport ikaba irimo amakuru menshi cyane arebana n'iyi shampiyona. Nyuma yaho ikipe ya Rayon Sport ku munsi w'ejo ije kugenda igayika igatsindwa n'ikipe ya Mukura Victory Sport muri shampiyona. Ikipe ya Rayon Sport mu burakari bukomeye cyane, ubuyobozi bukaba bumaze kugira byinshi bugenda butangariza muri uyu mugoroba ndetse na staff tekinike yose. Robertinho nawe akaba yagize byinshi agenda abwira ubuyobozi nyuma yaho bagendaga bamubaza kubijyana n'iyi tsinzwi yaje kugenda igaragara cyane ku ruhande rw'ikipe ya Rayon Sport batakaza aya manota bari bakeneye cyane, kuko byagaragariraga uwo ari we wese ko ikipe ya Rayon Sport yari ikeneye aya manota kugira ngo ikomeze kugenda ikubana n'ikipe ya APR. Ikipe ya Rayon Sport ku munsi wo kuwa gatandatu yazaga kugenda itsindwa n'ikipe ya Mukura Victory Sport. Ngira ngo ntago bikiri inkuru twagiye tugunda kugenda tubiganiraho, ahubwo nagira ngo tugende tugaruka kuri bimwe mu biri kugenda bisohoka nyuma yuko ikipe ya Rayon Sport ije gutsindwa n'ikipe ya Mukura Victory Sport. Mvuye muri Rayon Sport ndahita nyarukira mu ikipe ya APR. Nyuma yaho bagiye batsinda, ukabona ko bongereye amahirwe yo kuba bagenda batwara iki gikombe cya shampiyona. Hakaba hari byinshi byagiye bigenda bitangazwa n'ubuyobozi bw'ikipe ya APR nk'uko tugiye kugenda tubitangariza abakunzi bacu nyaboneka. So ni nyuma yaho rero ikipe ya APR FC yazaga kugenda itsinda ikipe ya Vision. Turi buze kugenda tugaruka mu byo ubuyobozi bwagiye butangariza Dakonovic ndetse n'abakunzi b'ikipe ya APR, ari nako ndi buhite nerekeza cyane ahangaha mu ikipe ya Kiyovu Sport. Kiyovu Sport nyuma yo kuba baje kugenda bisengerera ikipe ya Police FC, bakaba nabo bafite impumeko bari kugenda bahumeka bavuga ati nyaboneka uyu mwaka turaza kugenda dutanga akazi, nago tugomba kugenda tumanuka cyane hano mu cyiciro cya kabiri, kuko turahari kandi turashoboye. Ese barabigeraho byose ni hano Kumena Sport. Ndaza no kugenda nyarukira ku mugabane w'i Burayi. Imwe mu mikino yagendaga iba, ariko ikitezwe cyane ni imikino iri kuza kugenda iri buze imbere nk'uko turi buze kugenda tubiganiraho. Nyaboneka rero ntugende udakanze subscribe, ahubwo wowe icyo ngusaba reba nano handitse ijambo like, ugende liking ibiganiro byacu, ndetse nawe nimba wifuza kugenda uwamamaza ugende utugana, tugende tugufasha kugenda tukwamamariza nyaboneka. So navuga ni reka ntangira amakuru yacu rero ndayatangira n'ubundi hano mu ikipe ya Rayon Sport. Rayon Sport Isaro ry'Inyanza ku munsi wo kwa gatandatu ku isaha y'isa 12 yageraga ikina match. Iyi match wavuga ko ikipe ya Rayon Sport itaraje kugenda yitwaramo neza, ko yaje kugenda itsindwa ibitego bigera kuri kimwe ku busa. Igitego twavuga ngo cyatsinguye ikipe ya Rayon Sport, akavuga ati abakunzi bayo bakaba ari kimwe mu bintu cyagiye kibababaza, kuko ikipe ya Rayon Sport wabonaga ko yari ifite poor performance iri hejuru, ndetse wabonaga ko abakinnyi batari bari tayari cyane mu mitwe nk'uko baje kugenda bitangazwa na bamwe mu bakunzi b'ikipe ya Rayon Sport. So Robertinho we yaje kugenda ashimira abakunzi b'ikipe ya Mukura Victory Sport, ari nako agenda ashimira abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport avuga ati nyaboneka mwatubaye inyuma, ariko n'abakinnyi banjye bose ndabashimira kuko bagerageje kugenda bitwara neza. Ayo namwe mu bagambo y'umutoza bita Robertinho wagendaga avuga ati nyaboneka ntacyo naveba abasore banjye bitanze nuko byaje kugenda byanga. So nyuma rero yuko Rayon Sport itsinzwe match ya Mukura Victory Sport, ubu ikaba yari yaje kugenda ihamagaza
bamwe mu batoza b'ikipe ya Rayon Sport. Ubu na wundi ni umutoza bita Robertinho ndetse n'umutoza wa fitness Ayabongo ndetse n'umutoza w'abanyezama Mazimaka Andre. Mu biganiro bagiye baganira n'abayobozi b'ikipe ya Rayon Sport, aba bagabo nyaboneka baje kugenda bemeza yuko ikipe ya Rayon Sport yego muri weekend yatengushya abakunzi bayo, ariko nyaboneka ubu ngubu ngo bakaba bagiye gukosora ibishoboka byose, kuko bagiye banengwa n'abantu muri rusange bavuga ati mwateguye mu kibuga ariko mwateguye hanze y'ikibuga mwibagirwa mu kibuga. Namwe no mu magambo y'umwe mu bagabo bayobora ikipe ya Mukura Victory Sport bagendaga bagarukaho. So Robertinho mu nama yaje kugenda akorana n'ubuyobozi bw'ikipe ya Rayon Sport bukaba bwamubajije kubijyanye n'uyu mukino, adaciye ku ruhande yaje kugenda babwira ati nge mfite ikibazo kandi murakizi, ikibazo cy'umutoza wungirije. Maze igihe kinini ngenda mvuga ko ikipe ya Rayon Sport ikeneye umutoza wungirije, uwo nawe nabonye ngira ngo no kuri bande touche mubona ko ni umwe mu bagabo ubona ko baba babuze ibisubizo, cyane cyane aho abamwe mu bakunzi b'ikipe ya Rayon Sport bagenda bavuga ati ese kwadasimbuza ntabwo abona ko uriya match yagiye imunanira. Ngira ngo Robertinho yaje kugenda abigaragaraho, cyangwa se aba obviously yuko yifitiye iki kibazo cyuko ari umuntu umwe. Ubuyobozi bw'ikipe ya Rayon Sport rero bukaba bwiyemeje ikintu gikomeye cyane, bavuga ati nimba umutoza atangiye kugenda atsindwa akabigira urwitwazo, reka tugerageze uburyo twagenda tumurebera undi mutoza ushobora kuba yaza kugenda asimbura cyangwa se yasimbura umugabo bita Kwame Selami uheruka kugenda atandukana n'ikipe ya Rayon Sport, nk'uko byagiye bigenda mu minsi yagiye ishirangira ngo kuba kunzi ba Imena Sport. Iyi nkuru twagiye tuyibagezaho yuko umutoza bita Kwame Selami yamaze kugenda atandukana n'ikipe ya Rayon Sport yerekeje ahandi, nk'uko twariho tugenda tubigarukaho. So n'ikipe ya Rayon Sport rero yongeye kugenda ibyutsa dosiye y'umutoza bita Martinez wo mu gihugu cya Argentine. Uyu mugabo waje guca muri Maroc ndetse akagenda aca no mu gihugu cya Brazil nk'uko tubikesha imboni yacu, ndetse uyu mugabo akaba yaranakinanye yemwe n'umugabo bita Robertinho do Nascimento nk'uko twakunze kugenda tubigarukaho 5-5 hano Kumena Sport. So ni Rayon Sport rero ivuga ati tugiye kubakorera icyo ari cyo cyose mushaka, ariko se nyaboneka nawe ujya muri komenti urebemo utubwire ikipe ya Rayon Sport ihari murabona yabasha kuba yagenda itsinda ikipe iyo ari yo yose hano mu gihugu cy'u Rwanda muri champion, ikaba yabasha kugenda itwara igikombe? Yego birashoboka, ariko nanone bizashoboka ku bakunzi b'ikipe ya Rayon Sport bose bahurije hamwe ndetse bakirinda icyagenda kibacamo ibice, ahubwo bakumva yuko bari umwe nkuko bagenda babiririmba, yaba mu mvura yaba yatsinze yaba yatsinzwe hose bazagenda bajyanana nayo. Ngira ngo nyaboneka ubu ngubu nibwo ikipe ya Rayon Sport ibakeneye. So ni ikipe ya Rayon Sport ubona ko ifite akazi katoroshye cyane, kuko irava ahangaha kuri iyi match itijya kuri imwe mu bibuga bikunze kugenda biyigoraho. Navuga ngo nk'abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport badatinya no kuvuga ko aha ari ikipe ya Marine, ari ikipe noya y'ikipe ya APR nk'uko bikomeza kugenda bitangazwa, ariko nyaboneka ibi ngibi ngewe ntabwo nabyemera, kubera ko kimwe baba ari profession, kandi ku munsi w'ejo na unprofession. Umutoza nimba yagutsinze akurusha ujye umukora mu kiganza uvuga ati coup de chapeau, nk'uko ba Guardiola abakomeza kugenda babikorangira ngo Guardiola ku munsi w'ejo ubwo yazaga kugenda atsinda mwagiye mubona ari gusuhuzanya n'umwe mu basore b'ikipe ya Bani Mufao. Bamwe bari batangiye kuvuga ati uyu mugabo ntiyaba agiye kuzana uyu musore mu ikipe ya Bani Mufu. Nyaboneka reka tubikurikire tunabitege amaso. Mvuye ano mu gihugu cy'u Rwanda kuri Rayon Sport, reka mpite switchinga page zacu njerekeje muri APR FC. Ni ikipe ya APR yari ifite match muri weekend. Iyi match ikaba yari bube igenda ikina n'ikipe ya Vision yaje kugenda ibagora, ariko baza kugenda bayitsinda ku gitego cya Shea Watara
ugahita ukubitiraho igitego cy'umusore bita Mamadusi waje kugenda atsinda igitego cyiza cyane. Abakunzi b'ikipe ya APR FC bari bakumbuye kandi bari bananyotewe kuko bari batangiye kugenda bitana ba mwana, ari nako bagenda bahamagara umutoza uwo na wundi ni Dakonovic bagendaga bavuga ati Dakonovic out. Ubona ko ari igikorwa kigayitse cyane ku bakunzi b'ikipe ya APR, dore ko we yaje no kugenda afata mikoro aravuga ati ibyo bavugaga sinabyumvaga kandi njyewe mbona yuko resultat nziza ndazifite kandi nta n'igikomeye cyane nzagenda mbitwara ibi bikombe byose mvuye muri APR. Kandi reka mpite nyarukira n'ubundi mu bisanzwe ni mu ikipe ya Kiyovu Sport yagendaga yibonera amanota agera kuri 3 kuva ku munsi w'ejo itsinda ikipe ya Police FC. Kiyovu Sport yaje kugenda ibona ya manota uko ari 3 nyuma yuko Kiyovu Sport yari yaje kugenda ikina match ikomeye cyane n'ikipe ya Police. Ngira ngo umwe mu basore batoya cyane ikipe ya Kiyovu Sport yagiye yikurira muri academy nibo baje kugenda bababaza ikipe ya Police FC. Uyu musore waje gucenga aracenga ikipe ya Police FC yose, agenda atereka hasi, agenda atsinda igitego cyaje kugenda gitungura abantu, ari nacyo cyaje kugenda kirangiza iyi match yahuzaga ikipe ya Kiyovu Sport ndetse n'ikipe ya Police FC. Reka nyaboneka nerekeze i Burayi. Celta Vigo igiye kugenda ikina mu kanya ku isaha y'isa 3 aho iri buze kuba iri gukina n'ikipe ya Las Palmas. Hellas Verona yazaga kugenda inganya n'ikipe ya Parma, bigeze ku munota wa 70 nawo n'umwe urakandagira cyangwa se urashota mu izamu ry'undi. Lazio Roma iri kugenda ikina n'ikipe ya Torino, mu gihe mu gihugu cya Turkiya Istanbul Basaksehir iri kunganya n'ikipe ya Ayosspor biri kunganya igitego kimwe ku busa. Portland Taiba iri kugenda yatsinze ikipe ya Houston Dynamo ibitego 2 ku busa. Navuga ngo nizo shampiyona nyaboneka zihari kuri uyu munsi, ariko bitakuraho yuko nagenda mvuze yuko nyaboneka ku munsi wo kuwa kabiri shampiyona iraza kuba igenda ikomeza nyaboneka, ndetse no kuwa gatatu cyane cyane hano mu gihugu cy'Ubwongereza. Arsenal iraza kuba yakira ikipe ya Fulham, mubona ko ni match ikomeye cyane izaba ku munsi wo kuwa kane. Wolverhampton yakira ikipe ya West Ham United, match ni kuwa kane. Nottingham Forest yagiye kwa yakiriye ikipe ya Man City. Ahanga wavuga ati Man City ifite akazi katoroshye. Real Madrid muri Copa del Rey, dore ko nta champion izagenda ikinwa muri iyi weekend. Real Madrid izaba yakiriye ikipe ya Real Sociedad, ni mu gihe ikipe ya Empoli muri Copa Italia izaba yakiriye ikipe ya Bologna. AC cyangwa se Bayern Leverkusen izaba ikinana Amayeri Belfield igitego kimwe kuri kimwe, nkuko mwakunze kugenda mubibona hano mu gihugu cy'Ubwongereza. Nyaboneka udushya twabo two duhora ari udushya kandi ibyabo byose bihora abyihariye. So nabwo ni rero kuri Premier League nta muntu byagenda bitanga bikeye bwaho. Premier League izaba igenda ikomeza, ikaba Bournemouth izakina n'ikipe ya Ipswich, Brighton igenda ikina n'ikipe ya Aston Villa, mu gihe ikipe ya Manchester City izaba iri kugenda ikina n'ikipe ya Leicester City. Newcastle izaba yakiriye Brentford, Southampton yakira ikipe ya Crystal Palace, Liverpool igenda yakira ikipe ya Everton. Ni match zikomeye cyane, wavuga ko izi match zizagenda zirushaho kugenda zitanga umugabo, ndetse nubwo wavuga ko yagiye aboneka gake gakeya, kuko kumbwira ngo amakipe ari inyuma y'ikipe ya Liverpool yaza akagenda apangurura nyaboneka agakuramo amanota 10 byagorana cyane, yaba kuri Arsenal, yaba kuri Man City, yaba kuri Nottingham Forest, byagorana cyane ko wakuramo aya manota. So nibyo ngibyo rero nyaboneka, reka ngushimira ahubwo ureba hano handitse ijambo subscribe ugenda ukandaho tubane 5 kuri 5 hano mu makuru yacu abagiye agezweho, yaba avugwa hano mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Nyaboneka nge twari turi kumwe, akaba ari Sanari Francis mvugane
Bonne nuit ku bantu mwese mwayigezemo, ariko nawe utarayigeramo nyaboneka mu kanya nawe uraba uhageze.